Lagyo ng ipa, ampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiagom ni Banal na Espiritu manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Kaluguran kong kapatat, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banal na misa, mitmong kababanlog, panyawad tang patawad king Diyos, sing kaya katamong pamikasal. Ginong Jesus, pagnasan mo ing lugod ding pengari, ikablas da ing lugod ng ipamong at yubanwa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, dinatang ka, bantipunan mo kami, king kameto nga ning meto nga banal na pamilya, ding anak ning Diyos, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, pagdulapan mo king sablang bahagi, ing kaburian ng ipamong at yubanwa, at kaniti kayabe mori Maria at Jose, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupaying tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Oy pa karin banwa, alina lang king sabla, inutos may yatong pabalbye at kironan mo, iting kayapan kapamilataning pamaglalang mo, king pamilyaning tao. King penandit ning kasalesayan, inyang ing sabla makasadyana, tinubod may ng anak mong mamaleking panaon, maminto karing batas ning biye, ning ke kaming yato. Ituro mo ke kaming kabanalan, ning makataong lugod. Ipakit mo ke kaming ulaganan ning biye pampamilya, at saupan mo kaming mi biye-biye, king kapayapan, busal ding sablang tao, ban makapakirake kami king biye mo, manggaman king alangangay tiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Sirak. Ing Ginoo parangalani ing tatang karingkiyang anak, at pairal no ing matulid ning metong ay ima karingkiyang anak. Nino mang gagalang kang tatang no, maglarin nyo karing kasalanan no. Nino mang parangal kang ima no, kawangis ni ning metong at itipon pibansyan. Nino mang gagalang kang tatang no, tumulayo karing sarili ng anak, maramdam yo, kingaldo, manalangin yo. Ing makabang biye miras kayo, agagalang kang tatang no, ninumang epasukal alub kang imano, papakit no ing kapamintuan no king Diyos. Anak ko, lingapan mi itatang mo king kiyang ketuan, eme palongkutan kabang mabiyeyo. Agyamang miminani kaisipan, ipakit mo kayo ing lunos mo. Eme lalapas tanganan king kabayangnan mo at sikanan, uling ingga ka king metong atatang, makalingwan, nunebagkus, magsilbing pamayad, karingkekang kasalanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapaladla, ding makita ko't king Ginoo. Mapaladlang, maglakad ka ring daklat na. Mapaladla, 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 ding makita ko't king Ginoo. Mapaladlang, maglakad ka ring daklat na. Mapaladlang, 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 mapaladlang. Mapalad kayo'y kayong makita ko't king Ginoo. At maglakad ka ring daklat na. Uling banganya ka ring bunganing kayong pipagalan. Maging maligaya at mapalad yan.
makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Ingasawa mo mga riyang bungang ubas, kilubning kayang pibale-bale. Dinganak mo mga rilang dutong olivo, makapadurot king kekang lamesa. Mapalad la, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Niyumakan yan yung mipanuanan, ing tawang makita ko't king Ginoo. Tangalan mesanang minang ing Jerusalem, kekabaning bemu. Mapalad la, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Mapalad lang, ding makita ko't king Ginoo. Mapalad lang, maglakad ka ring daklat na. Mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang, mapalad lang. Pamamasang ibot, King Sulat ng San Pablo, Karingtao, Colosas. Kapatad, ikayo ingbalen a pinili ning Diyos, kaluguran na kayo. Uliniti, kailangan kong miblas, king laus pusong pamaglunos, king ganaka at kababanalub, king kamu at kapibabatan. Mipapanupaya kayo at mipapamatawad, kapilanman at inyang paginakit, ininuman king aliwa. Pepatawaran ako ning Ginu, inya, ikayo man sana, mipapamatawad kayo. Idagdag mo babaw na nitingan, ing lugod, uling iti yaing bubuklod, king ganap apamisasan metong. Mag-ari sa karing pusuyo, ing kapayapan ng Kristo. Uling para kaniti ko mengayaus, misasan metong anting galame, ning metong mong katawan. Maging mapasalamat ko sana, ing amano ng Kristo, labis-labis sanang manatili, karing pusuyo. Nituturwanan kayo, at mipanusok king mipnong kabyasnan. Kambening kapasalamatan, ang makasalali, karing pusuyo. Dalitanan niya ing Diyos, karing salmo at himno, ampon banal adalit.
Nanumang sabihan niyo o daptan, gawan niyo ngan king lagyuning Ginong Jesus. King kapamilatan na pasalamatan niya, ing Diyos ay pa. Ikong babaeng talasawa, manusig ko karing asawa yu, uling itiya, ing sukat yung daptan, antimong Kristiyana. Lalaking talasawa, luguran niyo lat pakyutusan mipnong yumu, ring asawa yu. Ikong penganak, maging mapamintu ko karing pengari yu, kapilan man. Uling iti, yaing babye, tula, king Gino. Ikong pengari, eyula parating kakamuanan ding anak yu, pota mga sira lalub. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Mag-ari sa karing puso yu, ing kapayapaan ng Kristo, at ing mensahe na labis-labis miye kaya kayo. Inginuman tabeya ke kayo, At kekante muri. Mama sa aking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Kalako daring taong pantas, niyo ing anghel ning ginupe pakitya kang Jose, king kapamilataning meto nga paninap at nga nakeya. Mibangon ka, itukiming anak kampon ni Imana, at tiplad kayong papunta Ehipto. E kayo mama ko karin hanggang ekos sabihan keka, pablas ang Herodes, burineng papanintuning anak, baning ipapate. Mibangon yapi ni Jose at kanita muring benging ita, tiki noring minda, at menulakan la para Ehipto. Karin lamigdatun ng gaking meteya i Herodes. Makanyan lapin metupad detang amanong pisyag ning Gino, king kapamilataning profeta. Inaus king lumwal Ehipto, ing kakong anak. Kanitang mete ni Herodes, niyo ing anghel ning ginupe pakit yakang Jose, karin Ehipto, king kapamilataning meto nga paninap. Mibangon ka nga nakeya, iyuli mo no king labuad ning Israel ding minda, pablasang detang bisang makamate king anak, may nga mate nalangan. Inya mibangon ni Jose, tiki noring minda, at migbalik no king labuad ning Israel. Dapot inyang abalita ng Jose, king i Arkelao, yaing menalili king tatana, king pamagari king Judea, mitakutan niyang taglus ka rin. Pasibayo tinang gapyang babala, king kapamilataning meto nga paninap. Inya king distrito ning Galilea, karin yamigbanda. Karino tiknang ding minda, king meto nga balen na mayayawos Nazaret. King antikaniting paralan,
karin meto pa di nga manong mipasyag, king kapamilatan daring profeta. Mayaw siyang metong a Nazareno. Ing maya pabalita ning Ginoo. May pagkatpanapon po kaya kayungan. Nung magtaka kayo nung bakit magpiesta tamong December 30, agyang baluta mong ingtune ng piyestang Apuntiago, nenyang July 25, siguro i-google ye ing amanong traslasyon de Santiago el 30 de Diciembre, King Castilla, nung makabasa kayong Spanish, and then akit yun nung bakit. Traslasyon, ing aus dareng Castilla, king pagpiestan tamu ngeningal doiti, king December 30. Traslasyon. Spanish word ya king ing traslasyon, burinang sabihan pamaglipat. Agpang kasiking kwento, aldo December 30, anyang milipat yung bangke ng Santiago Apostol, ibat king Jerusalem, papunta king Compostela, king Espanya. Yung Compostela, sinikat ya yung parokya ng Santiago Apostol karin. Uli na ning Camino de Santiago. Yung pekasikat diling pilgrimage, yapin ng Compostela, king mabilog ay Europa. Agpang king kwento, pepapateneng ngaring Agripa, i Santiago, at eneburing pakutkut ing bangke, pepatabtab ne batal, imbuntok at ing katawan, pepaugsene king basura, ban kanita laklakanda niya mong animalis. Dapot edayam yamiti, deng disipulos na, anyang migbengi na, penako deng bangke, at inembal sa mude, seke deng barko, karin king Jaffa, at delade, Espanya, king Balen ning Compostela. At manibat kanita, inaus deng traslasyon, ing pamaglipat ning bangke ng Santiago. Ing piyesta tamong traslasyon, mi tago neman king piyestang Sagrada Familia. Ating ebanghelyo, tungkol yan naman king meto nga traslasyon, ing pamaglipat da tuknangan ning Sagrada Familia. Yapin ini ing ausan kong Christmas Part 2. Kasi itamong Katolikong Kristiyano, we belong to the Roman Catholic tradition. Ayaw sandang the Latin Rite o the Western Rite. Kanita pa sa sabihan ng Miangubie, Santo Papa, John Paul II, the Church is breathing with two lungs, the East and the West. Itamo, mas familiar tamo with Western Christianity. Nung sakasakali, mipadpad kayo, karingaliwang bansa, anong no ding mas malaganap, ilapin ding Christians of the Oriental Rite, then I discover you,
aliwaing pa mag-celebrate ng Pasko. Ing mas kilala tamong Pasko, itamong Roman Catholic Christians, yapining December 25. Ating ebanghelyo na mas kilala tamong, iba't yaking kwento ng Paskong San Lucas. Well, atin niya pang part 2 ing Pasko, and that's Epiphany. Awsan tamong piyestang atlong-hari. In the Eastern tradition, ede lilipat tingaldo, panayang January 6. Ating kwento ning Oriental Christmas, yapining kwentong Pasko ng San Mateo. Adwala po kasi rin kwentong Pasko. Kwento ng San Lucas at kwento ng San Mateo. Ing problema kay katang Pilipino at king palagi kwaliwa mo itang Pilipino, agyang ding aliwang Kristiyano, karing aliwang bansa. Pero itang Pilipino, pisamot-samot tala, dening adwang kwentong Pasko. Kasi siguro mahilig taking halo-halo. Talaga namang manyaman ng halo-halo, lalong-lalo na po tang medyo mapali ing panahon. Pero atin mo namang rule king gagawang halo-halo, naman pwedeng maskinano, pisamut-samutan mo. Ware, miyaliwang klasing prutas, malyaring atin yang aleubi, atin yang leche flan, atin yang minatamis na saging, at aliwa pa, sweets, na malyari mong isamot king halo-halo. Pero siguro manyaman nung dinan mong bagok king halo-halo, ne? Kubalo nung apangan niya pa yung halo-halo nung dinan niya yung ketchup o toyo, siguro manyaman, ne? Muri na sabihan, atin mo namang rule king gagawang halo-halo. Don't just mix anything. Well, adwalang kwentong Pasko rin, kwento ng San Lucas, yapining anak ning Diyos sa mibait, king lalabangan, kinerada, king metong sabsaban, ating pastol, at ating anghel alinto, king ligayaban mo magkantalang Gloria in excelsis Deo. Kwento ni San Lucas ito, po sa samutan at lunghari. Dirinan batuin, kang San Mateo Lareta. Kang St. Matthew, ing anak, makakira king lalabangan. Alayo king sabsaban, at yung king regular abale. Aliwaya kwento, uling aliwaya emphasis. San Mateo, tala po pisamut-samutan. Istong mengabit kang atlong hari at batuin, San Mateo ito. Istong mengabit kang pastol at angheles at lalabangan, kang San Lucas ito. O itapin, itamo, deng kekatamong Bethlehem sin, deng Belen, at chulangan. Halo-halong may ketchup. Well, meglakbela, iba't king Nazareth, papunta king Bethlehem. O itayong traslasyon ng San Lucas, linipat la from Nazareth to Bethlehem. Uling, kailangan la kanong palista. At taga-karinya king Bethlehem, Joseph. Dapot, balo tayong kwento, ala kanong pepabalaos karela. Anya, karinya mibait king sabsaban, at mikera king lalabangan, ing anak ning Diyos. At oy tayong mas kilala tamong Pasko, oy tayong pagkanta tamong Silent Night, Holy Night. Kang San Mateo, alang Silent Night, Holy Night. Aliwaya pa nga kwento. Tragic night, horrible night, ing kang San Mateo. Uling, burineng papate, Haring Herodes, ing anak. Anya linipat lang tuknangan, o ining traslasyon ng San Mateo. Titiplad la, tatakas la, they are in flight. The flight into Egypt, ing aus tamo kaniti.
Yapiniti, inkwento daring dakal a pamilyang Pilipino. Traslasyon. So, manibat king aldong iti tandanan niya nga manong traslasyon at i-connect tayo king December 30. December 30, traslasyon. Uling kwento tayo ini, lilipat tuknangan. Labi keng atlong migakapatad. Pero lahat namang makatuknang king kaya kaming matuwang bale. Kaya ni King San Nicolas Betis. Mumuli kami. Istong piyesta, istong Pasko. Linipat na kengan, tuknangan. Deng Pilipino, keraklan lilipat lang tuknangan. Iba't king probinsya, lilipat lang syudad. Uling maanintun lang obra. Iba't king Pilipinas, mag-abroad la, aliwang bansa. Kalupad na rin dakalataw Betis, ame nga paras karing king Guam, king Saipan, king Saudi, king California, at miyaliwa pang bansa, mabilog ayatu. Lilipat tuknangan. Manintun obra o manintun kabiyayan. Makanyan ing karanasan ning Sagrada Pamilya. Well, at least, miyabe-yabe lang. Maragul ng bagay ito. Mas masakit po tang mikawa-kawa nila reng mipa pamilya. Karakal a pamilyang pikakawani ning kakaluluan, o pikakawani ning gyera, o pikakawani ning kalamidad. At tatandanan ko niyang estudyante ko pa karin king Europa. The first time binisita king Berlin, at inrugong meto nga kaya nakan, takatakikiya ka na ako. Pilit na akong pasalwan t-shirt. Ngani pala, na ako man pasalwan, buri na yung ibiyay tang t-shirt, uling ating makapalub asulat. Please, nga na, just get one t-shirt. And when you cross the Berlin Wall, please mail the letter for my brother. Pamilyala, ni kawanila. Ing kapatad na tinakas siya. At manibat king Meko, East Berlin, nanaikit pa si Bayo. Dakal la makanya na kwento. In fact, anyang lumipat na ako, king West Berlin, ginuko, katakot ko, nervous ko. Inspection nando pala, ding hanggang gamit. And sigurado ko, itang man inspection, linislis niya itang t-shirt at ikit niya itang sulat. Pero na ako sinita, palabasa na ako. Siguro ay intindihan na iti. At anyang miras ko king kumbento, uling kanita, maraton ko king meto nga parokya, biglat king sulat, likwaneng makabuklat, siguro bang ta siguradong alang illegal ang makapalub king sobre. Uling makaabasa na akong German, binasa ke, at balo yung makasulat, first line, nga na, my dear brother, I'm sorry to tell you that mother has died already. Biro mo, sinulat siya para mo pabalo na, king kapatad na mete na imana. Kasakit siguro, kasakit, itang mikakawani kayong mipapamilya at kayo makapag-communicate king metong at metong. Dakal lang daranas traslasyon king bie. Pero makanyan man, uling ita mo talasal pantaya tamo, papanatilyan tamo ing pamisasan metong tamong puso at diwa. Manintuntang pamikatagon, man makapitag mo tamo, agyang nen mong piyesta, agyang nen mong Pasko, man kanita, papanatilyan tamo ing pamikakalugod, ing pamikakaluguran, ing pamiyabe-abe. Baloyo po, nandin pa mong abak, agyang piyesta. Mengutkot kaming mete king San Nicolas Guagua. At as na akong kasaya, uling kayabe ko la, king misa, deng
kaklase kong grade 6, King Betis Elementary School. At ingkukut-kut ming mete, yapining teacher ming grade 6, Miss Jesusa Rivera. Anyang lungog ko, alaro kong masyadong tao, 5 ka tao. At penandit, daratang noring aliwa, siguro ating miras mga 20 ka tao. O baka mas dakal kepang may kakaklase, kayang buong pamilya. Bakit? Puros la po kasing matuang dalaga. Sabi ko, Pin, lawen nyo lang. Mabilog ng biye, binyera. Ingkarelang pamanuro, eya mo obra, eya mo profesyon, bokasyon niya, misyon niya. Ing eskwela, gewa ding tibale-baleda. Deng estudyante da, tinuring dong anting anak da. At kinuwento ko pa nandin, sabi ko, at tatandanan ko, anyang pamyedoring report cards me after graduation. Kitna na akong Miss Rivera. Pablo nga na, no ka rin ka mag-high school. Sabi ko, Ma'am, may tanggap ko po seminaryo. Bali po, may napakyakya. Ay, kinuko nga na. Sana maging pari ka. Mali-mali ng maging obispo ko. Sana maging pari ka nga na. Karagula, dangalan nga na. Ing mi ka estudyante kong pari nga na. Palagi waliwa mo yung pari, yung dangalan na. Ike ngang meging estudyante na, meging dangalan na kami. At kasanteng po tang makapiyabiyabe kayo, kayang malambat na kayong emikitikit. Balo mo ating pamibuklod ay spiritual. Manatili. At salamat naman king Diyos, uling atin ang digital technology. At nyeni, palagi ko naman maka-live stream ya, ing misa ngay mi, at neng kapatad tangat yu Saipan, neng kapatad tamo at yu Guam, neng kapatad tangat yu California, maka-follow la mo rin. Agyang marayula, malapit la. Thanks to the social media. Karing group chat, Zoom at FaceTime, makapitagmutag-muta mo, agyang virtual mo. Bakit kailangan iti? Uling marakal tamong traslasyon, kailangang harapan king biye. Masakit ing mikakawani, pero makasaw maragol ing antikaniti. Mga dita mo, yabe-yabe tamo, tahimik tamo, pero pibubuklod na kataning lugod ng Kristo. Agyang ita mo mikakapatad o midaya, agyang ita mikakamag-anak ngan, maging metong tang pamilya. Makasaop maragol, ing solidarity, communion, synodality, pamiyabe-yabe. Ing tauling traslasyon, kailangan pagsadyan tamo, yang pagsadyan na ning mestrami, akitkut minanding abak. In traslasyon, papunta ketang aliwang biye. At sinabi ko nandin king kanakong homily, pinili king John chapter 12, sinabi ng Ginoo, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Pekiwangis na yung biyening tao, king kabinuti la pale. At sabi ko na dingabak, bala ko, ding hanggang butil pale, pare-pareho la. Pwede palang ating kang lupang pale, pero layang laman kilob. Pwede palang ating pale, pero apaya mo. Istong may nabuya king gabon, tumubuya ba ita nung alayang laman? Aliya. Ang sabi ko, ing biyenang ma'am, biyayang malaman. Anyakin tamya na dining pananagutan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Sabi ko, kuman wala kanita. Tuto. Nung sabihan mong walang sino man
na ibig mabuhay na makabuluhan ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pero keti yato, dakal na ako kita taong mabibye para king sarili damo. Pwede naman talaga Pero alang laman, alayang kwenta yung biye nung para kay kaya mo. Nung burimeng maging malaman, dagdagan mo yung lugod, yung masabal, yung pamiyabe-yabe. At oita, istong mibiye-biyetang malaman, makasadya tamo, king tauling traslasyon. Itang traslasyon, ayaman waning sementeryo Betis. Ako ngeni, ay talaga naman, karakaltang kaparokyang dating makalukluk ken, nalanaken, po. Bukas sa latanaken, bali, importante, makasadyata mo. Makasadyata mo, para king metong mas maulagang traslasyon. Pero bayo ito, siguraduan tamo, may biyebyetang malaman, mabunga. At nung makiramdam tamo king amano ng Kristo, at tatanggap tamo king katawan at dayana, at may bubuklod tamo, anting may papamilya at anak ng Diyos, sigurado ko, ing traslasyon tamong king kapupusan, garantisado na Pauli ng ginutamong Yesu Kristo. Amen. Ipasyag tayo pong ini, kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, hindi osik pang mayupayang tuto, linalang king banwa tiyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginutamo, pengagliging upaya ning banal na Espiritu, mibayit kang Santa Maria ang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkot, inipaya ka ring mete, king Igatumaldo, katumaldo, sinubliyang mebye, Epaitos si Banwa, makalukluk wala ni Diyos, sikpang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyampon may nga mate, Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubirang mering mete at king biye alanganga. Amen. Kambening Sagrada Familia ning Nazaret, manalig taking Ginoo makibalo karing sablatang pamangailangan. At adon ta kayahing panwana no ring hanggang pamilya ning tao. Natamongan sumabi at manalangin, Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Ulitan tayo po. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para king pamilya ning Santa Iglesia, ban maging metong yang Hindu at metong apibale-bale, para ka rin hanggang taong mangailangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para ka rin hanggang miyasawa, ban apapanatilyan dang sagiwa, ing minunarang sinta, o atoklasan dang pasibayo iti, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para ka rin hanggang pamilya ning Yato, ban manatili lang susulong king ikakatulan at pamanyoyo ning metong at metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para ka ring anak at kayanakan, ban para karela ding pengarira, makatuwalang ating masabal, king karelang panyulong at tula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Para ka ring miyasawang mikakawani at ding karelang anak, ban mikatabnulang taong masampat munye kausukan, tungkol king pamikalugod, ang makasawop lumarin, king kakulangan da, king biye, pibale-bale, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ingke kang balayan. Iba, manalig kay keka. Emisana ipagkayit king metong at metong, ing sablang lugod, apapakit mo kay kami.
kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, maning kako at kaya kayong daon matanggapi arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri at kaligay ning kayang lagyu, king kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, tanggapan may iting sakripisyo, at king kapamilatan ding panalangin ng Maria, ing birhen na induning Diyos, at ing esposo ng Jose, pisan metungan mo sana rin kaya kaming pamilya, king kapayapan at lugod, itiyadwan mi, king lagyuning ginuming Jesucristo.
Amen. Ingginuman at tiliya kaya kayo. At kaya ka antimorin, Yat nayoring pusuyo. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan dakong parati at numan ka rin. Hoy pa, Diyos, kingalanganggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Kingaldo iti kakatman mong tula ding pusumi. Ngeni nga kikilala mi kang Kristo ing pangapahayag ning lugod mo. Alang matang menakit king kayang ligaya bilang Diyos mi. Dapat ngeni mayayakit yang anting metong kaya kami. I Kristo yung anak mo, bayo pa ing sablang panahon. Dapat ngeni mi baitya king panahon. Di natangya ban iyangat ing sablang bage king kayang sarili. Banibalik king pamisan metong king kabilugan na lelangan. At tayran ing ketawan, iba't king pangawale na king kekang kayarian. Ulinita kambering sablang koro ding anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe lang tuknang babye kapuryan kekat ngaming ang kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ikang panibataning sablang kabanalan, ulinita, pagparalampuming pabanalan mo sa naretingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lub, king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo, at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidawan para kay kayo. Makanya mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat keka. At binyaning kalis karing kayang disipulo, at ngana, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo talangang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyang yaning gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akekay, ting tinape ning biya ting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, hingi kami sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yeto, pang miganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, ing kaya kaming Papa, i Florentino at Ipasiano, din kaya kaming Obispo, ting sablang Obispo, Pari, Diakono, at rining taong tinipon mo at magmasabal king banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyang unabye, tanggapan mo ngan sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, pangkayabe ng Maria, ing Birhena, induning Diyos, kayabe ng San Jose, ing tapat ng esposo, kayabe ng Santiago, at ding apostol, at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan daka at paligayan, kapamilata ng Jesukristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alangangga. At nga ni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malagod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopaning kekang pakalulu, parati king mikabos, king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesukristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan ko lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babihe ko kaya kayo. E mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia. At pamayapan mempon bilugan nagpang king kaburian mo, ika mabibiat magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. At ipakit tangin ing mikakametong tamo, king kapayapan.
Niyoing kordero ning Dios, niyoing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayayaos king apunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap ke ka, dapat yagkas miyay nga mana mo, humayap na ako.
Manalangin tamo. Alanganggang ipapagnasan ming may biyebye antiri Jesus, Maria at Jose, king kapayapan kayabe mo, at ning metong at metong. Iti sanang pamakinabang, pasik na nga na kaming marap, karing kaligaligan ning biye. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukta po sa guli para karing mapilan pong announcement. Kabuste niyo pong pasalamatan tala, ring kaya katamong meging kayantabi at bisitang pari, kaniti pong kagat panapunan iti, pakilala ko po kaya kayo metong-metong, ing muna po king Dane kay Likarin, ing parochial vicar na po ning San Nicolas de Tolentino Parish, ning Makabebe, Pampangay, Father J. Car Silva. Palakpakan tayo po. Ating kasiping na po kita babo, ing pong parochial vicar na po ning Immaculate Conception Parish, siping tamo pong bale, keti Guagua, ing meto mo naman pong Betisenya na pari, Father Benjamin Espiritu III. Ayan. Benjamin Between Espiritu III. Paka timid niya po yung between niya po yung libutan na. Ating kayantabi tapong parati ang ating ama ng laging saklolo, kaya ni pong kikatamong parokya, ing siping tamo rin pong bale, ing pong parish priest na po ning San Pedro Calungsod, Parish Santa Catalina, Minalin, Pampanga, Father Jason Canlas. At syempre, ing meni muna po king kikatamong banal na misa, ing kikatamo pong one of the finest masterpieces of Betis, ing Bishop of Caloocan, Most Reverend Pablo Virgilio David. At syempre, kaya betaya rin po, ing Cardo Dalisay na ning kikatamong parokya. Mapilane pong medali puso pero mibabangon at mibabangon niya para kikatamo. Reverend Father Raul de los Santos. Palakpakan tayo po. Atin niya pong mapila na announcement para kikatamo. Among Raul. Bala mo po, artifacts kaming inintroduce ng Father Gian. At tayo po kakalinuan pasalamatan in kaya katamo pong talasaw kinikim parokya Father Gian Sagum po. Palapan tayo. Thank you, Father Gian. Bayo po yung sabla, masaya at maggrasyang fiesta po kaya katamon. Pasalamatan tayo po ing Diyos, kanyang tabayan ng Santiago, ing nakatamong pepaboren, at ang tabayanan nakatamo, ining milabas sa banwa, pati po iting aldong iti ning kayang kafiestan. Maswelo tamo po, kaya beta lang ni rengadwan ng imahen Santiago, ining Matamoro, ang po yung peregrino, at mitipane po ing Virgen ng Korea, tukila po kayong prosesyon, kay bataning misang 5:30, ngayon pong gat panapon. At buri ko pong pasalamatan, maragul, dakal salamat po, karing Fiesta Committee, ngayon Banuang IT 2022. Keng sipagan da po, keng sakripisyo da, keng ganakada, pati familyada, likwanda, makanita makapag-obrala po para kaya katamo. At po biru-biru inggewa ng obra. Manibatay niyang may palitan niya po, saguli mo ing maragultang kampana na may balbal na, tsunay po yung bayo, makasapit na babo, ininggewa da pong museum, kinonvert niya po into museum, inin dating kombento, panikan niya po, libre ko pong laway niya po ta, yun ay akilala, at niya po santing yan. Ang pong miyaliwang proyekto para karing kaya katamong kainakan, karing kalulo, itang Camino Walk, itang papyalong karing anak, at miyaliwa po at masayang masuyong programang papapakan, mangumbirang artista, at miyaliwa pong aktibidades gewada. At deti po gewada la, elaman menyingil at elaman peparafol. Ini po siguro talaga yung kaburyan ng Santiago. Pero po buring sabihan, eta pwedeng sumaw. At inla pong lamesa kay ni Kilwal, nanuman pong adaketa mo, nanuman asaw tamo, gam pesos siya mo, 20 pesos, 50 pesos, 10,000, dinala na libo, welcome po. At tanggapan da, ing nanuman saw, ibiyayo po karela. So dakal pong salamat. At kaya kayungan po, king pamisan metong iyo, pamakyabeyo kaniting masaya at masuyong fiestang 2022. Kaya bata po ning misa, makidake ko po kayong ditak ng Tawong Santiago, kini po BUB. Welcome ko nga po. Dakal pong salamat kaya kayungan. Palakpakan tayo po Santiago. Maya pa gat panapon po kaya kayungan. Thank you po.
ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako maning Diyos sa mayupayong tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan lulugod at gagalang king balang miyembro ning sarili yung pamilya. Salamat, King Diyos.